ngangize ngithi mangiyivala ngithi intombi zayithuka eqomeleze ngezeke angifonele futhi ngoba umfana owayengikhonzile athi bhuti yazi kunezibongo zakho othe mayibonga ngazo wathi umntumazi wetshitshi kwesikabhatakazi lindele umkhono kwavele nalithi intombi zayithuka eqomeleze ngezeke wathi ngiyacela mfowethu lezo bongo unginikeze ngoba igama lami ngumntumazi ngathi mfowethu usho kanje wathi hayi ngisho athi thathe mfowethu ngangisayibonga ngazo yabo wayithatha nangampela kalibhami yakhe yathi mayilandela ngazizo sesikhona lezo bongo ngathi mina nakhona ayi angazi ke ukuthi lenti nginono eyangena kumaskandi yaqhamukaphi ngathi nje kunebhungane elihlala elikade omaskandi abasuke bezwana bese bezondiza bese lingena phakathi kwabo ngiyabe ngiyezwa nayo seyangithuka hawu uyangithuka futhi naye ngizwe kuthiwa ayi kuthiwa sazi sibuza induna izithi ezinye induna sakutshela ngithe bafowethu mina bengazi ukuthi kanti kunjani emculweni useyangithuka futhi yabo ayi ngiyafisa nje ngoba kwaba kungithuka kwakhe indlela wayeza ngayo wayeza kahle kodwa kwaba kungithuka induna zami zenyela nabanye abantu ababemthanda bemphusha umsebenzi wakhe benyela ngabona nami ukuthi umsebenzi wakhe umfoka Mhlongo uyalimala uyathinteka yabo ngiyafisa ukuthi ngidlulise iyalo kuyena ngoba ngisekuyena ezithi unekhono akabhala ingoma ngene studio ashaya ingoma lento yokuncofa angeke imlekelele cishe useyibonile nawe useyizamile wayibona naye ukuthi mhlambe engabe imsizi engabamsisa ngiyena kwazi angeke imlekelele ngiyafisa ukuthi ake nethimba lakhe lisondele kuyena akabuyele emuva akabuke ukuthi kwi drawing board ukuthi khona ni akungamsiza ngoba angenze ngibe proud ukuthi mina abantu bayangithanda ngidumile sengenze izinto ezinkulu endimeni kodwa mangibuke emuva ukuthi ikusasa likaMasandi emuva kwethu kuza obani uthola ukuthi abafowethu emuva bathatha ama direction ahlukene mina angivelanga ngasukela abantu kwakhona umuntu engimsukela ngimncofa kodwa ngaba ukuncofa zinsizwa ngeinsizwa engiphila nazo zangisasazela ngoba ngeqhatho angivela ngadumela abantu ngahambe ngibathuka abantu kumnandi kabi ukulwa impo waziyo ukuthi ayiqala ngawena ngoba abantu basuke bethi mshaye ngoba ukusukelile kodwa mawulwa impi uwena osukela umuntu wonke umuntu osuke against wena kuthiwa asimshayeni sonke lo ngoba uyena osukele lo yamuntu so ke ugcina usuhlanganyelwa iyalo nje ezinhle engiyibhekisa kuyena umfoka Mhlongo ngiyaqala ngisho ukukhuluma nangaye sinzaqala ethinta igama lami ngokungekhona ngiyacela ukuthi akayibuke kahle akabuyele emuva ayibuke ngoba iziningi izinto ezivelile emva kalokho waxabana nabantu engisebenza nabo waxabana noThuthane engisebenza nabo ingxabana nje zengenasidingo ngoba ingxabano ufuna ukuyibheka ukuthi konje izokuzuzisa ngani inake noma ungayinaki injalo nje ngifuna ukuthi ngaphambi nje siqhubeke siyothinta elinye udaba ngifuna sibheke la ikhampani yakho siyazi ukuthi unekhampani yakho Indlamlenze Development Foundation abe ngaphosi no Indlamlenze Group and Production IGP yes oh yeah ngikhumbula ngesikhathi egcwalisa imabhida yeah ezazimkambili kanje sihamba zuthu kanjani mhlambe ukusuka lapha uzophuma kwengane ezoma uyimela iziphi mhlambe ingqinamba othe wabhekana nazo enye into kumele bayazi abantu ukuthi enganeni zomama ngisebenze kamnandi kakhulu njengoba